بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اکه خود حس کد بردوامیدان بو موضوع و بابت درساچوی اشتا امی سر اخلاصه. هندی که اخلاصه ایکش پیروسترین کریار دلی و ایکش مسترین عبادت دلی. هندی که اخلاصه او حبله او خود تخوپه و بگری دی قرطال بی، او پاپوره او گمیه او تولیسیار بی دی قرطال بی دی سرفراز بی. او کسی اخلاص هبیتن عملی وی کم جی رب العالمین دی جی قبیل کتو بو مازن کتن، و او کسی اخلاص الدفن بیتن هندی عملی بکتن رب العالمین جی قبیل ناکتن. و ما قود هندی که اخلاص مرجک و شرطک بو قبیل بینا همی عمله، چه عمله که بچیک بید چه مازن بیتن، چه عمله دلی بید چه عمله جوارحا بیتن، الا اخلاص القلها بید حطا بیتا والگرتن. جبرنده یه بوی خم بیتن عملی بیتا قبیل کرن و رب العالمین بی راضی بید جه بیتن اخلاص الدفخو پیدا بکتن. اگه خود حس کتن افرو دی بحث درجات الاخلاص کن. اخلاص چند پلایه که همی اخلاص نه ایک پلایه. اخلاص چند پلایه وکی ابن قیم رحمه خوده لبیتن بشتندی که اخلاص 3 درجه. الاخلاص على 3 درجات. اخلاص 3 پلایه 3 درجه. الدرجة الأولى درجة ایک یا اخلاص اش 3 تشتاپه کتیتن. ایک اخراج رؤية العمل عن العمل. اوه کودیتنا عملی تو در بخیش عملی وکی تو عمله کتکی تو خیره کتکی تو قنجیه کتکی هشیار بی که تو چاو خوب ببینیوه، چونکه همه تا او خیره دید و چاوه تا دا مازن بو بجاد اعجاب و غرور خلطه داتن. برهنده حتی تو بگه یه درجه اخلاصه و اوه پلا ایکیه یا اخلاصه اوه که تو دیتنا عملش عملی در بخی تو عمل خونه بینی هندی تو بکی و هندی مازن بیتن تو بچاو مازن بر خونه ده و تو نبینی عمل خوب. اروسا تشتی دوی درجه تا والخلاص من طلب العوض على العمل. و وید تو نفس خوش هندی شیر وکی و تو خوش هندی دیر بخی که تو طلبا قربو کرنی بکی سروی عملی. کلکش میتین هک عملک خیری بکد دونویجا بکد چند روژی که بگرید دی بشت یا رب بازی بو تهود کم ما تو بمهونا کی یا رب باز هنده باشم مفلان عبادتی هی مفلان عبادتی هی بودی که توش دعایت مجاب ده که دی بمهوب که ها اوه او کسی ویت بگه ده اخلاصه ویت خو خلاص که تشهنده که داخازا عوض و قربو کرنی سر عمل خوب بکتن بلاجوه هشیار بیتن. یاسیه ادوی درجه دا والنزول عن الرضا بالعمل و تشوی مرتبه بیخار که تش عمل خو راضی بی. هر کسی که اش عمل خو راضی بید بو الله عملی قبیل ناکتن، چونکه الله عظمت آوی و حیبت آوی اش هند ماستره که عبده که بسیط ابشیانت خود در حق وی در کویتن. بجاو کسی عمل خودید و راضی بو بعمل خو معنوی الله بدرستی ناس نکریه و تقصیرت نفساخو که ماسیت نفساخو جی ناس نکرینه جبر هنده اف عمل بسیط وان دو رکعتا و دو روژیا بینیتن در حق الله در کفت و تجوی مرتبه جی خوبین یا خاری که تو راضی بیب عمل خو. اف هر سی تشته کومد بن ادوی درجه دا درجه ای که یا اخلاصه اوه اف هر سی تشته تیدا کوم بن تو دیتنا عملی در بخش عملی که تو عمل خو نبینی یه صالح
و تو خو اش هنده دیر بخی که تو طلب قربو کرنی و تعویض بکی سر عمل خو و تو شوی مرتبه جی بخور که تو راضی بی بعمل خو. چونکی ابن قیم بیشتر رحمه خوده لبیتن هر کسی که عمل خیری بکتن سه آفات سه آستنگ تینه طریقاویدت عملی ده. هر کسی که عمل خیری بکتن سه آستنگ سه گری تینه براهیاوی ات عملی ده. گری ایکی رؤیته و ملاحظته. اوه که تو عمل خوب ببینی و تحسب بکی. تو عمل خوب ببینی و تحسب بکی. تو دل خدا بلا تو بدوی نبیشی چی. تبدوی نگوت یا بس دل خدا تو تبینی تو گلکت کی. از گلکم از گلکت کم یا رب هکم هونه کر با کی ده کد او ازت کم کید کد یا رب اوسا تو عمل خوب ببینی و البرچاف بیتن او آستنگا ایکت عملی ده چگاه والتهات تا عمل خودید و تا هست بکر معناوی اعجاب یا خلطه دای غرور یا خلطه دای شیطان توی بسر دا بری و دوی جاهل بی بعظمت رب العالمینی هلوسا آستنگا دوی و استریا دوید کفت طریق عملی ده و طلب العوض علیه و تو دا خوازا قربو کرنی بکی سر عمل خود طلبا قربو کرنی تعویض بکی سر عمل خود هرگاه وکا تا چند درس کرن آن تا چند صفحه که قرآن خواندن یا رب پاده مصحی که یا رب پاده بمهوب که یا رب پاده بمهوب که انما اف صلاح خو دوید کی برانبر تا تشتاکد ویتن اوجیش آفاتت عملیه اگر عملی اوه ها تتدا وكي تو عملي صالحت كي بريت التعويض بيتن والعوض بيتن اوه عملي مروفي خلالك تدا هاي مروف درستيت إخلاصي نجهشتيا هروسا آستنگا سي اتهيتا طريقة عملي ده او كسي عملي صالح بكاتن ورضاه به وسكونه إليه اوه كتب عملي خرازي بي ودلتا بخوش بيتن دلتا بخوش بيتن تو ساكن بي بي عملي خوي كم ام بزانین هندی که هر تشتکی بیتا ریکاته و تو بکی اوه مشیعتا رب العالمینه حتی تو بشی خو قرطال کی اجوان هر سی آفاتا اوه تینه طریقا عملی ده ویتن هر آفاتا که تو ناز بکی و تو بزانی دی چاوا خوشی خلاص کی حالت ای که تو دی چاوا خو خلاص کی اجدیدنا عمل خو ما قلت ستريا ايكي واستانغا ايكي كيف طريقة عملي ده اوه كتو ببيني وتو ملاحظة عملي خو بكي تو هسبي بكي تو دي چاوا شي خوش في استانغي في ستريا دي چاوا خو قرطال كي في آطافه اوه كتو ببيني او عملي تتكي همي منات رب العالمين فضلي ويسرته في تو بزاني اف عملي تتكي اوه منات رب العالمين فضلي ويا وكرمه ويسرته وتوفيقه بوتا وأفش دف الله هي نش دفته الله توفيقه داي تل درس خير حاضر بي الله جهد داينته وتجاشتنا داته تحاضر بالدرس خيره الله شيان دانته تبيه فيري الله شيان دانته تقرآن بخوني الله توفيقه دا تشنفيش كرابي الله منتا سرته هي نكو تو ببيني تمنته هي وكي رب العالمين بحثي هنده جاهلات كر هاتنا دف پیغمبری صلی الله علیه و سلم اسلام بونا خو کرم منت سر پیغمبری صلی الله علیه و سلم رب العالمین چا جواب داد یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان یا محمد صلی الله علیه و سلم اگر هاتنا دفته اول سرته کرم منت کوی دن ویجاد کد آنی بسرمان بی آنی داخل اسلام بی بیجی چون منتا سرمنینه اسلام بونا و نه منتا سرمن و نه سر کسی بلکه خود منتا گلوکری منتا سروکری جوان 8 میلیارد مروفا تو جه گرتی بسرمان و تو هدایت آنی بو اسلام هدایت ادا بوریکا خیری او منتاویه سرته نکو تو بکه منت وکی رب العالمین بیشتن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وچی مشیئت نینه وچی شیان نینن وچی دست حالات نینن تو نبشیان اخو حاضر بالجه خیره تو نبشیان اخو چیانه بجا جماعت تو نبشیان اخو هود کی بلکو رب العالمین شیان دانته و مشیئت وی سر بو بوتنویسی بو رزقیتا بو شبرهند تو شیوه همی بکی بجا اگر اول برجاوه تبیتن تو دی چاو عمل خو بینی
تو دی چاو خوب عمل خوب مازن کی تو دی چاو عمل خوب که منت سر اللهی و اگر تو تیب گهی و بس تو هزرا خوب بکی همی مشیئت و فضل و منت و سرته تشنی خوب عمل خوب مازن کی آن خوب عمل خوب بینی اوی بسيط وكي رب العالمين بيشتن عز وجل بيشت ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله عز وجل قد اگر نه قنجی و کرم رب العالمینی با سروه و دلوانیاوی پوه ایکش و قرطال ند بو شیطانی و ایکش و نشه تزکیه نفس خو بکتن و ایکش و نشه خو طاهر کتشگون نه و بخیریه ایکش و نشه ولولا فضل الله عليكم ورحمته اگر نه فضل و کرم و مردینی رب العالمینی با قنجیاوی با و نه دلوانیاوی با پوه بری کو توفیق ودای کسش و نشه خو طاهر کت و خو تزکیه بکتن ما زكى منكم من أحد أبدا تو هزرت كي تبشيانا خوي تزكية نفس خود كي نا الله تزكية مروفيت كاتن هكا توفيقا ودلوفانيا ورحمة وفضل وكرم ونبا كس ما زكى منكم من أحد أبدا كسي نشي تزكية خوب كاتن وكسي نشي عملك صالح جيب كاتن إلا رب العالمين توفيقا مروفي بلاد ولكن الله يزكي من يشاء اگر رب العالمين تجيگرتي و تزکیاته دا تلجه خیره آماده کری گوه تا خوش کرن بو گلبین خیره تو بزان او فضلک و کرمک رب العالمین الگلته کری اگر عبد گهشت في مرتبه هر خیرک هر قنجک بزانتن او صادصت فضل رب العالمین و مردینی و کرماویه نکو شیان و دست حالاتا مروویه وجا حتی تو بشیش في آتافه و في آستنگی خلاص بی و تو رب خناص بکی مردینی و فضل و کرم و دسهالات و عظمت و تو نفسا خوشی ناز بکی تو نفسا خوشی ناز بکی که نفسا تا هیلین خرابی و تقصیری و گناهیه اگر تف هر دو که ناز کرن یدی ابدا تو نشی سر خوب بلند که عمل خوی خیری تو تظانی او فضل و کرم و منت رب العالمین و مردینی و قنجاوی الگلته و تو تظانی نفسا تا هیلین و بنگه تقصیری و کماسیه دی چا سر خو بلند کی وی عمل خو یکیم بینی هروسا آتافا دوی تا تو شیخ قرطال بکی ادوی درجه دا مگود طلبا عوضی تو بکی تو داخازا برانبری بکی السر عمل خوی صالح تو داخازا برانبری و عوضی بکی تو دی چاوا شیخ جوی خلاص بکی و تو بزانی ابن قیم بیشتن رحمه خودی بتن بیشتن بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته لسيده عوضا ولا أجرة إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته تطلب عوض برانبريد كي سر عمل خوي خيري وتبظني تعبدك خوري عبدي صادصات تعبد الله عبدي برانبر سيد خو چه دست حالات نينه حقيوي نينه داخوزا برانبري بكتن چونكي اصلا تو عبدي ويتو چكري وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انس وجن همي چكرين بندن وعبد دوينه ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا همي تشتت عرض عسمانه دا خوري وصادصات عبدت الله هنا بندت الله هنا بجاشني وكي تو خيرك بكي ان صدقك بكي ان عبادتك بكي تو طلب وتعويض بكي سر عمل خو اصلا تو عبدي تو هاتي شكرين بو فيه عبديني بكي كاچا بري عبد هبون نبو عبدك سر خو برانبر سيد خراكتن ان داخاز اجريجي بكتن او ساتجي برانبر رب العالمين عبدي صادصات عبدي دي چاو طلب تعويض كي وبرانبري كي سر عبادت خو واصلا ويتو يشكري بو عبادتي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون بله حتی تو جوه آتافه خلاص بی جوه آستانگی خلاص بی و تو بزانی تو عبدی تو بنده اللهی تو عبد اللهی و عبد نه مستحقه و چینا بیتن داخاز و طلبا برانبری عوضی بکتش سید خو و جا چینا بیتن وکی تو عبدینی که بکی برانبری عبدینی تو طلبا تعویض بکی و قربو کرنی بکی چونکه اصلا تو عبدی تو یهات چی کرن بوه شوله هر روصا آتافاسیه کدوه
درجه دا بسر مروفي تتن طريق عمل مروفي دا اوه ورضاه به وسكونه إليه. اگر تو راضی بی بعمل خو و تو ساکن بی عملی دلخوش بی عملی دوتش دیتا قرطال کن جوی آتافه جوی آستانگی دوتش دیتا خلاص کن. ایک مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه. و تو بزانی دائما عیبت خو کماسیت خو یت نفس خو بینه برچاوت خو کو نفس هندیا مازن بیتن و هندیا برزو بلند بیتن إله عیبت تیدا هین إله کماسیت تیدا هین إله جه آتاف و کماسیت چونکی صفت اویا هر دیار إنه كان ظلوما جهولا. ظلم و جهل او دو صفتت الگل نفسینه تجا چه تو خود بینی ویتن تو بزانی هندی که نفسه هیلینا و بنگه عیبا کماسیه و تقصیره. اگر تا او زانی و دلت دا کنبو و تجرات دا مکنبو یدی تو رازینا بی پی عمل خود. برنده که تسحکه پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود ای کشوه داخلی بحشت نابیت بعمل خود. صحابه قلت ولا أنت يا رسول الله تجي يا رسول الله بعمل خود داخل نابي قلت ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. حتى أجي بعمل خود داخلي بحشت نابم إلا رب العالمين مدور بيش كتن ورحمة خو فضل خو بسر مدا بريجتن. باقى پیغمبر بيش صلى الله عليه وسلم بجا چاوا ایکش ما بعمل خو راضي بيتن و بي مرتاح بيتن و بي خوش بيتن. واقع تسحك عبادتي كو مصرين عبادت و بيروسترين عبادت نويجة بشتي تش نويجة صلاة ودي أول تشت البيرا خو بيني وذكر تبكي شتشته سي جارد بيجي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بوچي ما نتوش عبادتي خلاص بي تنويجة كري تلقاء قال الله كري بس تو دي سي جار بيجي أستغفر الله يا رب أف نويجة مكري ناهجي تبو تو قالش هنده ماستري عظمتات و جلالات قالش هنده ماستره اف نویجا میکری مسر هاش خونه بو اف نویجا میکری از دالغا دا چون مهزرات تشتکی دی که یا رب تو قالش هنده ماستری بجا هرزی تو دی داخا زالی بورینی کی پشت عبادتی چونکی تو تزانی نفس کوما تقصیره کوما کماسیا و عیبایه پشت عبادتی فی تو استغفار بکشی با تو چود بجی پشت غفلت و پشت گناه دی چا بیتن. بله ها اگه تو بسروی هلبوی کو هندی که نفسه بنگه و کوما تقصیره تو دی عمل خو راضی نابی و ده هر کیم بینی هندی تو بکی. یا دوی حتی تو قرطال بی اجوه آطافه و سامازن دوی درجه دا که تو دی راضی نبی و دلت ساکن نبی تب عملته علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها. تو زانین الدفخو پیدا بکی و دل دیفهند بگری که الله عز وجل مستحقی چه عبادتیه. الله عز وجل عظمتاوی و جلالاوی و مزناهیاوی چه حقیت عبدینی سرتهنه هاتو بسیار که لیب گری و علمی الدفخو پیدا بکی تو آدابت عبادتی بزانی ید ظاهر و ید باطن ید دلی ید جوارحه و تو شروطت في عبادتیش بزانی دی چوا بعمل خوی کم راضی بی دی چوا في عملی بینی مزن اگه بس تو عظمت الله بزانی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بيشتن رب العالمين ملائكة هند داين العاسمانة حديث قدريش ده بيشتن أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيها ملك ساجد وملك قائم. رب العالمين عاسمانة تشيكرين القلب برفرهية عاسمانة نينا جهة 4 عاسمانة إلا ملائكة كتيدا يتسجددا وانيت ركوعدا وأف ملائكتها روجا قيامت وكي رادبن سارخو السجدة راد كد وسارخو الركوع راد كتن تبي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يا سبحان الله روجا خودي تشيكري يتسجدة دا وروجا خودي تشيكري يت ركوع دا وكي راد بيتن روجا قيامت سارخو راد كت عظمة رب العالمين بنتن بيش سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. طافج عبدت وكي ما قلناها وعبدت وكي ما مقصر أفدي چه بيجن اگر تو حق رب العالمين بدرست بزاني وتعظيمه ويكو او هجي عبادتي وهجي چه عبادتت مازنه
تو وجه عبادت خو دیکیم بینی تو بچاوه که مازن برخونه در عبادت خو و تو پی راضی نابی و دلت جی پی خوش نابیتن شبرنده دی بینی هنده سلفا مثلا پیغمبری صلی الله علیه و سلم هندت ماش بیاوت نویجه ده حتا پیتویت وارمینوت تقین و هر کیم دید سلف هبوینا شوه 300 رکعتت کرن و هر کیم دید سلف هبوینا روجه دو ختم بیت قرآنت کرن هر کیم دید بس چونکه حق رب العالمینی و که هجی چیه بدرستی نزانین وجا در نویش کت خو آن در روجیت خو چاوه که مازون برای خود دینه فضل خود بینین بله اول درجه ای که اش درجه اخلاصه درجه ای که اخلاصه اف هر ست تشتا يتداهين كو رؤية اخراج رؤية العمل عن العمل تديتنا عملي دارخش عملي وتو خلاص كيش هندي كو تو طلبا قربو كرني تعويض بكي وتو شوي بلاي بيخار شندي كو تو راضي بي بعمل خو درجة دوي اش درجة اخلاصه ابن القيم بيشتن الخجل من العمل مع بذل المجهود افجي ستش تتدا في درجة ستش تتدا درجة دويا اخلاصه دي سوا ستش تبخوات جريتن يا ايكي الخجل من العمل مع بذل المجهود تش عمل خو شرم بكي بلا صالح بيتن تش عمل خو صالح شرم بكي القل موندي بينا خو دا تو نبيني دي تو نبيجي مكر بلكو هندي تو بكي تجي شرم بكي تظاني الله مستحقي هيش دا الله هشي تشتد مصدره بله توش عمل خو شرم بكي القل تو مونديبوني وخو زحمه جي بدي وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود هروسا تو خو قلا موندي بكيش هندي وخو باريزيش هندي كو شاهدي سر عمل تهبتن دي دوان سر عمل تهبن نوكا ام عملت كين ام تصويرت كين ام نشا شافي عالم الدين ام عالم بيت حسينين بلکو یه مخلص وید خو زحمت داد و خو ماندی کت شنده و خو پاریز شنده که عملی بیت دیدن دیدوان ابا سر عمل خو ناقبل کتن إلا الله بتنه ياسيه ورؤية العمل في النور التوفيق من عين الجود وتبظاني اف عمل صالح اف رب العالمين توفيقات داي بريت الدافي درجه خيري تبظاني افش كهنيكا مرديني رب العالمين نزيدتر افش كرم ومرديني رب العالمين اف عملات تبسهر هربي وكي رب العالمين بيشتن عز وجل بيشت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما آتوا يعني أو باوردار أو مؤمن أفت عملي صالح تكن وخو زحمت الدن شاف روجع عبادتي تكن وقلوبهم وجلة ودلت وابترسن القال هندي شافوا روش عبادات كات يخو زحمات الدات يخو مانديد كات القال هندي يبترسا وش هندي ترسيتن كودي برف رب العالمين و زفرتن نكو جينهتا قبل كرن وكي مفسرت بيشن بيشت أي قلوبهم خائفة من أنهم إلى ربهم راجعون فلا ينجيهم ما فعلوا من ذلك من عذاب الله بيشت مروفي باوردار مخلص هر عملك صالحت كات وهر قنجيكات كات وخو زحمت داد وخو مانديد كاتن القال هندي دلي يبترسا تزاني الصباحي دي برف رب العالمين و زفرت ودي تشيتا دي داراوي ودي محاسبه القال كاتن اش هندي ترسيت نكو اف عمل صالح فكري جيناه تقبل كرن وقرطال نبيتن اش سزا وعذاب رب العالمين وكي اف آياته هات يا خاري دايكا مع عائشة قلت يا رسول الله افا بحث الزناكارية بحث عراق وخارية قلت يا بنت الصديق أفا يا كتا صديق أفا نبحثي مروفيت خرابة والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أفا نبحثي عمل خرابة نبحثي دزيكاري وزناكاري وفلانية بلكو أفا بحثي ويا وين نفيجات كتروجيات قري تخو زحمت الدد القال هندي دلي تجي ترسى نكو الله جي قبيل نكتن وتظاني صباحي دي بار شتا بران بروي نكو قرطال نبيتن بي عمل خو بيجي باتو چد بيجي عملي نكتن باتو چد بيجي عمل خيري بوي نخم بيتن وباتو چد بيجي عملي بكتن الله بوي نخم بيتن رياء تدا بكتن بله ها إخلاص دوي درجة دا أوية توش عمل خوشرم بكي اف عمل تتكي اوه لاواس اوه بسروبر اوه كيم تجي شرم بكي تبظاني
هندی تو خو زحمت دی تو در حق نادر کوی. دوی درجه دا 5 تشت کومد بن. دوی درجه دا 5 تشت کومد بن. ایک عمل کو تو بکی ویت عملی بکی و اجتهاد فيه و تو خو زحمت جی دی و تو خو ماندی جی کی دوی عملی دا و حیاء من الله عز وجل و توش الله شرم بکی القل عمل خو القل صلاح خو توش الله شرم بکی صيانته عن شهوده منك و تو خو پارزش هندی که تو طلب دی دوانه کی بکیش سر عمل خو هر وصا رؤيته من عين جود الله سبحانه وتعالى و تو بزانی اف عمل صالح هندی تو بکی افش كهني كمرديني رب العالمين نزيدتر قالك شميتين برا اس خو زحمتتم برا اس حصا ما كذي باش نبام دا شاف خيركم نه اف فضل الله يا افش مرديني كرمايه القلتكري اشيار بي تو مغرور بي درجه سي ايش درجه اخلاصي اخلاص العمل بالخلاص من العمل تو اخلاص هندت عملي دا بكي حتى تخش عملي خلاص كي يعني تو چه عملش برخونه كي تو عمله هميه وكي ابن قيم قوتي تدعه يسير سير العلم وكي تو عملي كي تو دي وصا كي موافق علمي بيتن هيج عملكي تجبر خناكي تقليد تناكي بالكو همي عملك خيري فتو بكي تو دي الدفع علمي باي چيكاو عمل الدفع علمي بيتن دي موافق بيتن دي وصا بيتن كي الله يدفيتن اما اگر عمل جاف لكرنا كورا بيتن تقليد بيتن دي داخل بدعي وضلالت وربرزبين بي في جا اخلاص دويدا ديارت كتن تو عمل خو سربرداي نكي بلكو عملتا في بيتا هاجوتن الدفع علمي دفع علمي بيتا هاجوتن أي أنك ابن قيم بيشتن أي أنك تجعل عملك تابعا للعلم عمل خو همية بكا تابع عمل خو همية بكا تابع بو علمي موافقا مؤتما به موافق علمي بيتن وببتا مأموم الدفع علمي تسير بسيره وكي علمي قلت عمل تهرد تشيت وتقف بوقوفه علمي قلت تبروست دي روستي وتتحرك بحركته وتبلفي لفينا علمي نازلا منازله وترين يخار الواجهة أو جهة علمي كنت يتلرين يخار بله أفا درجة سي إيش درجة إخلاصي كنتو عمل خهمية موافق بكي الديف علمي كيش علمي؟ علمي وحي طبعا قرآني وسنة پیغمبري صلى الله عليه وسلم أفا سي درجة إيش درجة إخلاصي هاتشي شيا سي درجة دفخو پیدا بكتن دشني هست بطامة إخلاصي كتن ودشني هست بطامة عبوديتي كتن مظاهر الإخلاص آيا چه علامت و نشان هنه مرو بزاينتن مرو مخلصة آن نه مخلصة ما چند علامتك و نشانك هين بيتهت ناس کرن تو حكمي سر كسي نده تو حكمي سر خو بده تو خو ناز بكه ما الدرس بك صلاح نفسه خود فيتن وجا ام ديوان مظاهرة وفا علامت و نشانت إخلاص بيجين ده هر يكش ما خو إصلاح كتن نبشيت حكمي سر عالمي بدتن فلان حصا فلان حصا ام بين او چه علامت و نشانن مروف خو بيناس كت كا مروف مخلصة آن نه علامتا ايكي نقطة ايكي ابتغاء الأجر من الله تعالى وحده مروف مخلص نشاناويا هر ديار اوه کو پاداشت و خلات خوش کسی داخواست نکد ایلش الله بتنه هر فعلکا بکد هر کریارکا بکد هر خیرکا بکدن طلب اجری و پاداشتی و خلاتش کسی نکدن نابشت مهوکر پاد فلان تشتی بومن نابشت مهوکر پاکا فلان تشت بریل اجری و خلاتی و پاداشتی نین الویره بلکو هر خیرکا بکدن هر قنجیکا بکد چیا مازن بید چیا بچیک بیتن بریوی یلهنده که الله بتنه خلاتی بدته الله بتنه وی پاداشتی بدته بریوی الهنده نینه که مشهور بیتن خیر و خیراتات کتن خیرخوازیات کتن دا مشهور بیجن فلان کسی خیرخوازه بریوی الهنده نینه مشهور بیتن بریوی الهنده نینه پیگه خود ناف کمالگه دا مازن کتن بیجن فلان کس مصلحه که اجتماعیه فلان کس بو کمالگه خود هوکر بریوی الهنده نینه پیگه و پلا خود ناف کمالگه دا بلن کتن
و بریل هندی نینه جی که دست حالاته که کرسی که پیشرواتیه که دست خواه بینیتن. یعنی عمل صالحت که خو قنجت کتن داب کنه پیشی، داب کنه سیدا، داب کنه شیخ، دا عالم الدیفی بیتن او البراهی همیا بیتن هم مخامتوی اوانه خب علمی و فلانی و دینداریت این تدر دا بیت پیشه و پیشراو. مروف مخلص بریل وینینه. حس کد گل الله یه درست بیت حس که بلا دو ماهی که کاروانی بیتن. بریل هندینه ایله سری کاروانی بیتن. هر وصا بریل هندینه مروف مخلص کو مدحیتوی بینه کرن سر عملی. بلکو ما قلت هكا عملك بكت مروف مخلص ايك مرما بهي او جي داخازا پاداشت و خلات خوش الله ابتند كتن. رب العالمين القرآن بيروز دا بما چند آيات اكد ايناين كو تيدا قصتا كومكا پیغمبرت بيشتن سورة شعراء. رب العالمين كومكا پیغمبر قصات توانت اينيتن بما ديار كت و اوه پیغمبرت خودين دا ام جاول وانا بكين وكي دعوة ملت خود كر اینا بیراوانا که مرم هم به دعوه مصالح الدنیا نینن و هم داخازا پاداشت و خلات خوشی شوانا کن. مثلا رب العالمین سورة شعراء دا قصتا نوح علیه السلام اینیتن و یا هودت اینیتن و یا صالحت اینیتن و یا لوطت اینیتن و یا شعیبیجت اینیتن و پنج پیغمبرال دی فکر رب العالمین قصتا وات اینیتن في سورة دا و همیا نفسی گازیه بشتن وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قالي ملتي من أزي في زحمتي بوفد بام أزي ودا خاص كما التوحيد ودا خاص كما ريكا خودي من چه كريش ونفتن من چه پاداشت و خلاتش ونفتن بلكو خلات و پاداشت من يلدفع الله ديدت من آمروف مخلص اوه گازياوي هر تشتكي بكت هر قنجيك و باشيك و خيرك بكتن وما أسألكم عليه من أجر از داخازا چه قنجيه و پاداشت و خلاتش وناكم بلكو يم خلات جدويتن و از بود كم الله عز وجل پاداشت و خلات من يلدفع الله عز وجل. وكي إمام الشافعي رحمه خده لبتن تقول وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي شيء منه. قلت از خوزيات خازم و خوزيكا و صد خوزيكا افعل مها اوه که بالمه و هاتی لیدان گهشت با عالمه و عالم فایده جیکر با و خوب پیچه کاشوی جی نگود با اوه شافعیه ناوه من تیدا نبا خوزی که عالمی فایدهش علمی کر با علم من و کسی بالمه و لینه دا با نگود با شافعی خصا بروالی بکو اجر و پاداشتی و الدف الله بیتن. هروسا رب العالمین وصیت الپیغمبریت که صلی الله علیه وسلم و بو ما یجی بشن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تو صبري بكيشا وتو بهدار با القلوان بصرمانال و باوردارا وان لاوازا افت برب خوده و چنو دعوة دين خودت كانوا بو خودت جين سبيدا و ايفارا هم مخمتواتشنا يريدون وجهه بس الله دويتن بس الله دويتن چه مرم دي نوين. هروسا رب العالمين عز وجل قلت إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله عز وجل بحث هند مروفا كر أفد قلت قرطال بن دي داخلي بحشت بن قلت إنما نطعمكم لوجه الله قلت وكي أم خيرك بكين صدقك بدين خورنك بدين هجارك فقيرك نطعمكم لوجه الله أم مجبر ذات الله في خورنه وفي مزاختنت كين لا نريد منكم جزاء ما چه پاداشت و خلات و کرش و نویتن ولا شکورا حتی ممنونی جی و سپاسداری جی مش و نویتن. هند مروف مخلص یوصانه ابدا داخوازا چه تشتیش عبدانا کتن گلک تین مثلا ده خیرک الگل ایکی کتن ده بشت پاش بوم دعاب که حتی عالمت بجن ویجی نکه هکه تا خیرک دا ایکی تا مزاختنه کر نبیجی بوم دعاب که هكا تقول بوم دعاب كأنما تريد بيجي برانبر قنجامل تكري في بدمن هذا شيء نابتن مروف مخلص لا نريد منكم جزاء ولا شكورا نما پاداشت و خلاتش ودفت حتى سپاسداری جي مشوا نفتن. هذا علامته ايكش علامته مروف مخلص بس پاداشت و خلات خوش الله طلبت كان اما بشر ابدا. دو
اش علامت مروف مخلص عمل السر عنده أفضل من العلانية. مروف مخلص عمل نهيني و عبادت وشارتي و كريارت وشارتي و پرده پوشگیری دفعی گل قنشتر و خوشتویترن اش عمل آشکرا. اول تماما بالعکسی من اگر ایکش مخیره که بکتن حست کت عالم همی پیب حسیتن، حست کت بیت تصویر کرن، حست کت بیت بلاوه کرن، حست کت مشهور بیتن فلانی فلان خیر کرد. بس مروف مخلص ابدا الدفعی عمل سر و وشارتي قال خوشتویتره و قال بهاتره و قال قيمتره اشياء علنية اشكرا. والدف رب العالمين يجي وصاه عمل سر نهيني وشارتي الدف رب العالمين يجي خوشتویتره و قدرتره و بهاتره اشياء علني و اشكرا. صحابه پیروز تمیم و دارید بشتن والله لركعة أصليها في جوف الليل في سر أحب إلي من أن أصلي الليل كله ثم أقصه على الناس. بشت أزب الله سين تدخم ركعتك بتني الطارياتي شويدا أزبكم ركعتك بتني الطارياتي شويدا أزبكم بنهيني الدافع خوش تفيتره كو أشياء همية نويج عبادتها بكم باشي بشم بو عالم بحث بكم ایک رکعت ابتنی و شارتی کسی هاجینه دفع خوش تفیتر و قدر و بهاتره اشوه همی قیام اللیل بکم و روژا تسپیدی بجم شویدی مهو کر مهنده نویشت کردین مهنده دعایت کردین. هروسا که تساکر حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم وكيد بيشتن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله أو حفت جورت مروفا أفيد چند بن سيبرا كرب العالمين پیدا کردی و دی پیدا کردن روز قیامته هر جورت مروفا چنه بن سیبرک تایبت الله یادانای شوانا دو کسا اگه تو بره خوب بده مسئله اپ نهیناتی ها و گیره دایه عملی وای نهینی و رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ظلامك وكي مزاختنت كت وكي خيرت كت وكي صدقت كتن وصا وشارتت كتن وصا اتفشرتن هكا بدست راست بدتن ناهل دست چپ بحسيتن يعني هند بنهيني و وشارتي و صدقت كتن جبر في چكي اف عمل سر الدفي هبو هجيبو چي تبن سيبرا رب العالمين برهف كري رجا چي سيبرنين إلا أو وكاسي دي ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ظلامك بتنه كاسك بتنه كاسي ها جنينه يد غرفة خوا نفستنه و ودبن باطانية خوفه وشترسيت خودي دا عظمت الله هاتا بيري وقرنه تيو هات نسر دلي وهزراوي شترسيت خودي دا كراجري كاسي ها جنينه بس بو الله يا وكري چونكي اف عمله سر بو هند بهابو كوبچي تبن سيبره او سيبره طيبت او الله برهف كري. حسن بصري رحمه خدي لبيتن بشت ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكون علانية أبدا. بشت والله متكليا هندكا كري حسن بصري تابعية بشت متكليا هندكا كري يعني هفالين صحابة كري بشت ما هفالين صحابة كري بشت والله توصابون نبو عملك كريارك خيرك بشين بدزيكي وبكن أو علني بكن ابدا هندی خیرک قنجیک شیابا بدزیکی و بکن کسی حاجی نبید دا بدزیکی و کن و شارتی حسنت کر بیت علانی. ابن قیم رحمه خدا لبیتن بشن الذنوب الخفيات اسباب الانتكاسات وعبادة الخفاء اصل الثبات. اف گناه بدزیکی و افت و شارتی افت تخو پرده پوشت که تو بتنید که اف مرو بشت کنن دیتا سرشور کن دیتا ریرش کن اف گناه تبيج كاسي هاجنينا ازبتن ما كيمت بينيتن الله تدبينيتن مادام تا خوشجاوت الله نوشارت تشجاوت عبدا خو وشارت تو گناه بسريت كي الله دي تا سرشوركتن شكينيتن وعبادة الخفاء اصل الثبات وعبدينيات وشارتي او دركعت كاسي هاجنا او هزارة تداي او كاسي هاجنا او استغفار تكيشن كاسي هاجنا عبادت تيسر اوه دلتا ثابت کن و دلتا سر ریک راستره کن و جا اوی نوکب سردا چیتن و امد بین زمان سردا چونه چونکی عبادت و شارتی
امتشين بيجن يكين بي آنها ما نمايا كو أف بيواندية كوم مسرير قال الله هبيتن كو أف عبدينو كه سرك أمكم هبيت قال الله نابينا الله كاس نزانيتن يتكين بين أف عبدتا شبارند ثبات يا بزحمت كفتي خراجرتن يا بزحمت كفتي هر فتنه هات مبسر داد بتن چونكي بيواندية ما سري قال الله يا كين بي الله واسبي ام برچاوت عالم ملاينا وشيخين وعالمين وداعيين بس وكيت ما يبتنه تا چه هل قال الله تبيني بيواندية كا لاوازه يا خافه وعبادة الخفاء اصل الثبات اگه تدوید تخل برانبر فتنا بگیری سردانه چی بلا عبادت سر جیان خدا زیده بکه دی ثابت بی الله دیتا را گریتن شبرند پیغمبرت بشتن صلی الله علیه و سلم بشت من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل هر کسی که شو بشیتن و هم همیشین هر کسی که شو بشیتن وی عمله که فشارتی سر هبیت نابینه الله ده بلاک کتن تو چی بخو صدقه که بدانی کس بینه حسیتن تو چی 5 دقیقه استغفار بکشی کس بینه حسیتن تو چی 2 رکعت سنت بکی کس بینه حسیتن تو چی هر یک متشی چند نوعیت عبادت سر بکتن اول پیغمبری بیشت حکت تو بشی بکه چکی قرطال بینیات ده من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل هذا قلنا پیغمبری وصیت پیغمبری صلى الله عليه وسلم هروس رب العالمين بيشتن عز وجل بيشت وإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير الله عز وجل قلت اگر هین صدقه بدن هین مزاختن بکن آشکرا او شولک قنجه یه باشه گلک شولک قنجو باشه اگر تو صدقه مزاختن بکی آشکرا بس قلت و این تخفوها بس اگر تو صدقه خواه شیری و تو نهینی بکی فهو خیر لکم او بو گلب خیرتره و قنجتره و باشتره و دی چی دتا تهکه توکر و یکفر عنکم من سیئاتکم رب العالمین سر خاطره وان صدقه تیتسر دیوتا گناه تجیجی بتن باشی الله نشامه دام بزانین هکتب سریجی بکی الله آگه به گوت والله بما تعملون خبیر اگه خودت نهینیجی بکی الله خبیره یه پرزانینه نیتت وات زانیتن وجد تو آشکرا بکی هرد بینیتن و تزانیتن و تو نهینیجی بکی یه به آگهه بس کیش خیرتره وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يا بخيرتر وقنشتر وباشتر هوا كتو وشيري ونهيني بكي دي بتر فايدة جيكي بجا عالم دبين بوچي سبب چيه؟ چونك يا وشارتي بتر نزيكي إخلاصه صدقه وشارتي بتر نزيكي إخلاصه كاروسا پیغمبرت بشتن صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقة السر نگوت همی صدقه نهینی صدقه وشارتی مزاختنا وشارتی تو بکی کس بینه حسیتن در روز قیامت تو ربین الله تفمرینیتن چونکه روز قیامت الله وکی چن شفاعت طلبت کن و بجنه پیغمبرا و رب ما شفاعت بکه همی پیغمبر چید بجن این ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب من قبل مثله ولن يغضب من بعد مثله الله افر رجا قيامته هندي تورا چه جاره برهنگي حصا تورا نبيه و چه جاره دي حصا تورا نبيتن هاتو دي چه برانبر الله تورا بغضب گرتي چه تشتوي غضب دي تفامرينتن صدقة السر تطفئ غضب الرب صدقات و مزاختنه تا نهيني و تبدزيكي وقت کسی هاجينه تو بوج برويد كي دي تورا بين التفامرينتن دي تورا بين التفامرينتن هروسا پیغمبر بشتن صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله قال حشوي بنده خود كت حشوي عبد خود كتن أبي تقوى دار بيتن خود ترس بيتن و نفسه يا زنگين بيتن و يفشارتي بيتن بلا ناي مشهور بيت بلا كاس ناسنا كتن أهل عردي ناسنا كن يفشارتي اتنافودا بس مشهورة دف أهل عسمانا نقطه سیه اش علامت و نشانت مروف مخلص إساءة الظن بالنفس واتهامها بالتقصير ويتن
تلقى نفس خو دائما هزرت خلتش نفس خو بكي إساءة الظن بالنفس أم تماما بالعكسين بو نفس خو أم حسن الظن بكارتينن بس بو عالمه أم هند تهما بو عالمه چيت كين وهند هزرت خلتش عالمت كين إسلام يعني شما داي وكي تتعامل القل نفس خو بكي بيتوس سوء الظن بكار بيني هزرت خلتش نفس خو بكي دا تبشي محاسبه القلب بكي دا تبشي لبرسين القلب بكي اگر تهجرا باش جيكر تهجرا قنج جيكر عين الرضا لا تبدي المساوي اگر تب چاوه قنجی بری خدا نفسا خو تو خلتیت نفسا خو نابینی ما گلکش میتین اگر تو بیجی توبه بکه برا ما چی کریه ما چه خلتی الدفمه هیا برا ما چی که ماستی الدفمه هیا دو صا بشتته بو چی چی بچاوه راضی بینی و حضرت خلتش نفسا خو نا کتب چاوه راضی بینی بری خودت نفسا خو بجا مروی مخلص چند بکت و چند خو زحمت دتن هر بچاوه هزرا خلت بر خودت نفسا خو و اتهام نفسا خو بکیماسیت کتن نفسا خو تومت وارد کتن بتقصیری و کمتر خمیه نابشت ولا بسه ما دیزیتر چکم یلا بسرمان تانی دیش نوی مرتبه غروره اگر تو بیشی ما دیزیتر چکم برا اس نویشت خواهم یب جماعتت کم اس رمضانت گرم که انما دین بس اف عبادتت هنه شعائرن و صح که دلی خرابه بله مروی مخلص عبادتت کت و خو زحمتت دتن و همی جورت عبادتات کت و السر قنشترین شیواجید کتن القل هند ترسيتن كونكو رب العالمين جي قبيلنا كتن بيشتن وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون الله عز وجل رجع قيامته هند تشتد بسيار اشتكتن ودبوتا اشكرابن هر تا چه هزر ندكر ابدا نسر هزراته و تا چه حساب بو ندكر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون هروس رب العالمين عز وجل قلت والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مروفت مخلص هرچند قنجي و باشيت كان و خو زحمت دن قال هندي هزرت خالتش خود كان و تلي وايب ترسه نكو خودجي قبيل نكتن و قال تقصير وانا ابن قيم رحمه خديلي بتن بيشتن ليظن العبد السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم بيدفيا ادفيتن ابن قيم بيشتن بيدفيا ودفيتن عبد بنده هزرا خلتش نفسه خبكت سوء الظن بنفسه خبت بيدفيا واجبه عبد هزرا خلتش نفسه خبكتن چونكي نفسه هنديك نفسه بنجها وماله بو همي شري سركهنية بو همي شري چونكي نفسه مروفي بيكتتش دو صفتا جهل وظلم جهل وظلم اوه اساس بو همي خلتيا مادام صفتا تا هر ديار ظلم وجهله يعني تو معرضي بو همي خلتيا انه كان ظلوما جهولا انسان ظالم جي ويجاهل جي اوه دو صفتا رب العالمين يدبال انساني ولدين بجا مادام انسان خداني ظلمي وجهليه چاش خوبش راست بيه في دائما تو اتهام نفسه خوب بكي تبزاني نفسه مروفي سركهنية وهيلينة بو همي شري وهمي خرابيام إن النفس لأمارة بسوء نفسه مروفي دائما بري مروفي ده تهلاكه وخرابيه علمات بيشن المخلص انجي مروف دائما بيش يتهم الإنسان نفسه بالتقصير في دائما إنسان تو مدباري نفسه خوب بكتب كم ترخمي وكيماسيه نبيجا بسه نبيجا ما ديزاتر چكم بلكو بيجا از مقصرم دا اف اتهامها والتبكت بتر بكي ويعاملها بالاتهام وتدي تعامل ودان وستاندن الجل نفسه خو كي دائما تدي نفسه خو حساب كي متهم چجا بريء نكه ام تماما نكت عكسين نكت اك نصيحتك التبكتن تدي ليجاري سات مبررة بخو دريخي اري نخطأت منن اري نأزم اري فلاني هو كده فال مبررات قريه چه فيتو التعامل الجال نفسه خوب كي يات قفصة اتهام ده فيتو تعامل الجال نفسه خوب كي ليدفع عنها الغرور والعجب اگر توصى تعامل الجال نفسه خوب كر تتعامل اتهام وكر بتقصيره وتمعامله متهم الجال كر تدي تشتا جي فايده كي ايك تدي غرور جدا باش غرور ايكش ايش الدلي وعجبي جي داغبار بيني تدي ويجي
اش نفس خود الاکی عندكش عالمات بيجن ومن أحسن ظنه بنفسه فهو من أجهل الناس بنفسه. هر کسی که هزراقنجش نفسا خوب بکتن، حسن الظن بنفسا خوبتن، او مروفه که جاهل ترین مروفه بنفسا خوب. فيت ام فيت بجهين حتى كانجي ده هزرت باشش نفسه خو كي اوا عالمت بيجن او كسي هزرا قنجش نفسه خو بكتن او جاهل ترين مروفه بنفسه خو. شكرا رب العالمين يقول ان النفس لأمارة بالسوء. الله يبتا واضح كري انه كان ظلوما جهولا. سر هندي تو هزرا باجت كي تو دفاع جد كي. نقطة چارش علامات مروف مخلص استواء المدح والذم. مروف مخلص الدفوي مدحتي بنكرن آن ذموي بتكرن اك آسته. دفوي كيكا نمدحت عالمي وبلندت كان ومغرورت كان ومعجبت كان ونذم عالمي ويشتينن وباش ولدن وتأخن أبدا وانا بخناك تخم. نمدحت عالمي ونذم عالمي أبدا بوي نخمه. وكما بحث الرياء كري ما قلت ايكش أسباب الرياء چيه؟ حب المدحة. اگر تحش مدحي كري وبريت المدحة وپس نابو وجادو الرياء كي و ايكش اگرت ديسا والرياء الخوف من ذم الناس ترساتش قوتنت عالمي او هر دولتت كان تو رياء بكي تو بو چاوت عالمي بشي حتى مروف مخلصي چوانا الدفي مدح عالمي وذم عالمي اهتمام نادته بو نخمه الدفي ايكا چونكي مروف مخلص بو خودت جيتن ده عمل خو همية كت وكي الله قوتي وكي پیغمبر قوتي صلى الله عليه وسلم كو الله بيجي راضي بيتن بشتينجي بوي خمنينه عالم بي عملي راضي بو مدحت ويكرن عالم بي راضي نبو ذماوي كير ابدا بوي خمنينه. ذنون المصري بيشتن بيشت علامات الإخلاص. ذنون المصري بيشت علامات الإخلاص علامات الإخلاص السنة إيك استواء المدح والذم من العامة. بيت الدفتة مدح وذم وكيك لبن استواء المدح والذم من العامة. بيتن الدفتة حطت بيامروفك مخلص علامات إخلاص أبايا الدفتة مدحت عالمي وذم عالمي وكي إكلبت طيبت مروف عامي بلا اگر زانايك مدحت تبكتن آن زانايك ذم تبكتن تو مراجعة نفسه خوب بكي بلكي خلالك الدفتة هيش برهند ذم مكر دا تو خود چه کی بس اما مروفت عامی وكي ذم تتكن مدحت تتكن او يه غدريل خود كن وغدريل تشيد كن شكي مروف مخلص ابدا الدفي مدحه وذمه ايك آستن طيبتش مروفت عامي. هر وصا علامات إخلاصه وكي الذنون المصري قدي نسيان رؤية العمل بتش بيرا خب بيدتنا عملي كاتشاو أمنو كات علمتنا أم قلنا هات كانش بيرا خد بين هاريكش ما دي قلنا هيكت وش بير كت صانهيش بير كنا قلناها مروف مخلص عمل خوي صالحش بير كتن دا هشتا بكتن دا هست بتقصيري بكتن دا هست بكيماسي بكتن عمل صالحت كتش بيرا خد بتن وخوزي که بس ماشيه با انوی صفات الدف خو پیدا بکن عمل صالح بکه وش بیره خوبه مسح که نبیجه مصالادی هو کر بو فلان خیر از فی صالح هود کن بلی هنده رو جمعنا هو کری خیر بکه وش بیر که دا تو پتر بکی دا تو هست بکی ماسی و تقصیر بکی تشول بکی بجا اخلاص ش علامت توی اوه نسیان و رؤیت الاعمال تش بیره خوب بیدیتنا عملت خو یاسیه ش علامت اخلاصه اقتضاء ثواب العمل في الآخرة. تو بريت الهندي بيتن تو پاداش تو خلات خود عملي دا الآخرة والجري تو الآخرة والجري بريت أبدا الهندي نبيتن كل في دنيا تو عملي پاداش تو خلات خو والجري. عالمت بيجن بفزهد في مدح من لا يزينك مدحه وفي ذم من لا يشينك ذمه وارغب في مدح من كل المدح في مدحه وكل شيء في ذمه. بيشت خو دل خونه به هنده خو پاريزش هنده كو تو دل خو بيه مدحت هندكا كو چه خملو جانيت مدحت وادانينه و دل خونه به هنده جي كو توش ذم ايكي بترسي كو ذم چه تأثير التناكتن عالم مدحت وذم وانا نتا بلندت كن نتا تين نخار اكتل قال الله يراس بي
وارغب في مدح من كل الزين في مدحه. بل كنت دلي خب مدح توي أبي همي خملو جاناتي مدح توي دا كو الله عز وجل. هكا الله مدح تكرن خلاص تبسر كفتي دي خملي دي جاجبي. وكل شيء في ذمه. هر وصل دلي خب هندي كنت ذم ماي بي باراستن أبي همي ريراشيت ذم ماي دا كو الله عز وجل. يا الله ذم ماي بكتن دي ريراش بيت الدنيا والآخرته. بجاوه ميزانية اگر تدل خبره مدحت عالمه و پسنت عالمه اینگی دبو چاوت واجی اگر توش ذما ترسیای و ذماوانا بوتا بخم تو دیش ذما رفی بس اوه مهم نینه یا مهم چیه؟ یا خیر تیدا و یا تو فایده جی بینی اوه که تدل خبره هنده مدحت الله مدحت تبکتن چکی همی خمل و جاناتیات مدحت اللهی دا الله مدحت كيت كت مروف مخلص اني مرائي اكيد مروف مخلص الله مدحت كيت كت اود فيتن وخوش ذم الله بارزه چونكي الله يذماي بك دريرج بيت الدنيا واخرته الله ذم كيت كتن مروف مخلص اني مرائي اكيد يمرائي رب العالمين ذم يتكتن وان بزانين ام نشين في مستوى إخلاص بدأت خب يخين أنجيب جهنا في علامة بيروس استواء المدح والذم إله بدأت تشتا أوجي بالصبر واليقين صبري ويقيني أجد صبر ويقين الدفخو بيدا كرن هنجي تدشي الدفتا مدح وذم عالمه وكي إكليبتن تبخونا كي أخم چونكي عالم شد بيجن قالك السلفة شوان ابن تيمية وغيره بيجن إذا تزوج الصبر باليقين تولد بينهما الإمامة في الدين أجر تشيا تو صبري ويقيني بيك وكم كي دلكي دا أو دل دي بتا إمام الديني دا أجر تشيا الدف كسكي صبري ويقيني كم كي دي أو كسبيتا إمام الديني دا جبرندي و بيدفي حطان بشين ويل دف خو پیدا بكين ام صبري ويقيني سرشول بكين او كسي صبر ويقيني جدز دا وكيوي كسي بچيتا سفري ادناف بحري دا بلمه بجمي اگر كسي كي سفرك البر بيتن و بچيتا بلي و بحري اكا جميك بابورك نبيتن ويفاقو هزيتن مادشيتن وي سفري بكتن تجي الدين خدا دين اگر كي بحركي بيتن وامنو كاد بيجين دين واكي بحريه ام نزانش كيف دست بكين تو ويل دف خو پیدا بكم صبر ويقين او جميعه او اگتوليس يار بوي دي درباز بي و دي ديني داشي سركفتي بي حتى تتجهي آخرته جبرندي قد فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركبين او كسي صبر ويقين جدستان وكيوي كسيه يفتن قشتك بكتن البحري دا ببلمه بسفينه دي چاوكتن و امام علي راضي بينا خده لبيتن اگه مدحتوي هاد بانا كرن ابدا بخونت كرخم و گهداري نت كر بلكو بعجزت بو و مدرسه چو بحث كري سلفت ما مقال نمونه اينان همي تو صابون اگه مدحتوانا هاد بانا كرن ببخمت كفتن و بعجزت بون چكي زاني و سراب و مال امام علي راضي بينا خده لبيت اگه اكي مدحتوي كربان دبشت اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون يا رب تل مببوري او اوش من ظانن و تل مناجري او اوت بيجن در حق مدى و تو من قنشتر لي بكي او هزريش متكان بله اگر ورتهات تو مدح و ذم الدفته وكي كلي هاتن هنگي ابد ديارترين علامتا مروف مخلصة هيفيا مشرب العالمين او اخلاصك وراس درست ابرز قيمة بكاتن وما بكتا اش اهل اخلاصه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.